muri iki gitondo cy'itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026. Iyi tariki ntimuzayibagirwe. Umugabo bita Sultani Makenga ahinduye ibitekerezo. Uyu mugabo bigenze bite kugira ngo ahindure ibitekerezo? Ni nyuma yuko M23 yavuye mu gace ka Plaine de Ruzizi, yavuye muri Ruvunge ndetse n'ahanga muri Kabunambo. Ariko aka kanya tuvugana amakuru aturuka muri kano gace ka Ruvunge, M23 yongeye kukisubiza ku buryo bukomeye cyane. Ese niki gitumye uyu mugabo ahindura ibitekerezo? Niki abwiye ingabo ze kugira ngo zongere zitane cyangwa se zongere zisubire muri kano gace? Ndaje mbikugezeho 5 kuri 5. Turavangaho tujye muri bino bice M23 yari yavuyemo. Nyuma yuko ibivuyemo, Wazalendo, P5, FDLR, FARDC, abarundi batangiye kwica abantu ku buryo bukomeye cyane. Ese ibi ni ibiki none bibaye nyaboneka? Ibi ni ibiki bibaye? Ni nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitegetse M23 kuba yarekura bino bice. Ariko ikintu cyabaye ni kimwe gusa. Bakimara kuvamo, FARDC, abarundi, Wazalendo, aba bose muri iki gitondo ibintu bakoze nagahoma munwa. Ibi nibyo bagaragarije amahanga yuko M23 nta kibazo iteje mu baturage. Nyamara mu gihe bajya kwakira ino FARDC, bakira abarundi, bakira za Wazalendo na za FDLR, bashashe ibitenge bagira ibiki, ariko ukabona n'abana basa nkaho bagiye bagura amashokora, bagiye bagurira abagore bahaye amafaranga, ariko nta mugabo nigeze mbona we yashashe igitenge avuga ngo yakiriye FARDC. Nibyo zaje kubakorera, zatangiye kubica. Bivuga yuko ahangaha amaze gupfa abaturage bigiye kuri 4. Naho nyumvira nawe umuntu ahamaze umunsi umwe atangiye kwica abaturage. Ndaje mbikugezeho 5 kuri 5. Turabanga twekize mu Minembwe. Ahangaha FARDC na Wazalendo zigabye igitero gikomeye cyane. Nyamara sinkubeshye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki cyemezo zafashe zijya gutegeka M23 ngo ive muri Plaine de Ruzizi, ive hanga muri Sange, iva muri Kabunambo ndetse n'akano gace ka Ruvunge amaze kwisubiza. Nishaka yisubireho kubera ko izi FARDC, Wazalendo, abarundi, FDLR, P5, abanyangora, abanyatanzania baramara abantu sinkubiye. Baramara abantu. Ese niki kibaye hano mu Minembwe mu gace kamwe nje nkakubwira bigenze bite? Ahangaha urusengero rwarimo rasengeramo abanyamurenge, drone rwituye hejuru, abaturage barahapfiriye hano, barahashiriye. Bigenze bite? Nabyo ndashe mbikugezeho 5 kuri 5. Turavanga twerekeze ku makuru asohotse aka kanya ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026, avuga yuko muri teritwari zikomeye FARDC, Wazalendo, abarundi, abanyangoro bose bafatanyije batangiye kugenda bongera ingabo ku buryo bukomeye cyane. Bigenze bite? Ni nyuma yuko hasohotse amakuru arimo aravuga yuko hari mu mujyi wa Kisangani muri cya kigo cya Bakoko harimo aracurwa umugambi ukomeye cyane wo gushaka uburyo bakigarurira mpaka Kamanyura, bakigarurira Bukavu, bakigarura ikibuga cy'indege cya Kavumu, bakigarura ndetse n'umujyi wa Goma. Ibi ngibi niyo byabaye muri teritwari nje nkakubwira, aho FARDC yamaze kubideployingamo ingabo ndetse n'ibitwaro bikomeye cyane, irimo iragenda yitegura urugamba bivuga yuko imagenda iguta ino miji isaha ku isaha ishobora kuba yagaba ibitero ahangaha. Nabwira umugabo bita Sultani Makenga kuryamira amajanja, kuko abangaba bamaze kuba bafata umwanzuro w'uko bagomba gushoza intambara ikomeye cyane kuri M23. Reka tuvanga aho twerekeze kuri iyi nkuru. Amakuru arimo araturuka indani muri M23 arimo aravuga yuko hashobora kuba impinduka za hato na hato. Ibi bigenze bite? Nyuma yuko hagiye havugamo ubugambanyi bukomeye cyane, uwo bita Sultani Makenga yaje kwicara avuga ati why not kubeke ntakora impinduka ku bantu bagiye batandukanye. Ahantu harimo aravuga cyane ni muri departement y'ubutasi ndetse n'umugabo mukuru wungirije ashobora kuba bahindurwa none bagahabwa indi mirimo. Ndaje mbikugezeho 5 guto. Ese bani bande? Ese nihe mirimo bazahabwa? Ese ni bande bazabasimbura? Uraje ugezweho 5 kuri 5. Turavanga twerekeza hanga ku mugabo bita Neva yajyanye ikiganiro na Jeune Afrique, ayongera kugaruka uburyo ki umutekano w'igihugu cy'u Burundi u Rwanda rubangamira. Ibi ngibi yaje kuba nashinze u Rwanda yuko rukorana na Red Tabara, kandi tubitse ko Red Tabara yashinzwe mu mwaka wa 2011 ushingirwa na mu gihugu cya Kongo. Bivuga yuko urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ndetse na Neva muri rusange, aho yaje kuba agenda yiregura avuga yuko rwose impamvu u Burundi bwashize ingabo nyinshi hara ku mpaka w'u Rwanda ari ukugira ngo bwirinde hato na hato kugira ngo u Rwanda rutatera. Noneho urumva arabihinduye abishyize ku gihugu cy'u Rwanda, kandi mu by'ukuri ingabo ziri hariya hana mu Kirundo
ni ingabo ziteguye isaku isaku bazakungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bafatanyije n'ababiligi, abanyatanzania, abanyangora, aba FARDC cyangwa se leta ya Kinshasa, bagafatanya South Africa ndetse na Angola. Abo ngabo bose bamaze kwishyira mu kintu kimwe cyangwa se muri groupe imwe, biteguye ku isaha cyangwa se isaha ku isaha bagera bakinjira mu gihugu cy'u Rwanda bagahungabanya umutekano ngo bagakora ubutegetsi bw'u Rwanda bakabura urubyiruko rw'u Rwanda. Iyo niyo gahunda, ariko mu by'ukuri aragera imbere y'itangazamakuru uyu mugabo bita Neva akivugira ibye. Uyu mugabo akivugira ibye cyane yuko ibintu byamaze kugaragara yuko uyu mugabo nawe ahubwo arimo arabikora kugira ngo ajijishe abarundi, abaturage b'abarundi, noneho bahereho banga igihugu cy'u Rwanda, banga abaturage b'u Rwanda, kandi mu by'ukuri nta kibazo bafitanye nacyo, ahubwo ikibazo cya mbere Uburundi bufite ari perezida wabwo urimo agenda ahimba ibintu bidafututse habe na gatoya. Nandi makuru yose nakugejeho ndaje nyakuramburire, ngiye bategura ugenda kugeza hano makuru. Nitwa Chris, mbahaye ikaze kuri Chris Empire. Ariko reka mbanze nsuhuza abantu bagiye badukurikiranye, abantu bari mu gihugu cy'u Rwanda ahangaha rwose bavuga yuko ujya gutera uburezi arabwibanze. Kambanze mpere kuri bene wacu hano batuye mu gihugu cy'u Rwanda, batuye mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, uburengerazuba ndetse n'intara ya gatanu y'umujyi wa Kigali. Abanyakigali mbabwira ati jambo sana kuba munkurikirana rwose ni ibintu by'agaciro. Nanababwiye ngo imirimo yose muri Imana ibaho umugisha, nde muri Afurika y'amajyepfo, Afurika y'amajyaruguru, iburasirazuba, uburengerazuba, aho hose mbabwira ngo muri Imana bari namwe kandi namwe muhahe muronke mu byo murimo byose, Imana ibahezagire. Tujye bwota amasimbi cyangwa hirya y'amazi magari mu bihugu bitandukanye by'i Burayi. Twahera mu gihugu cy'Ububirigi, abantu bo mu Bubiligi mbasuhuza cyane, bagendaga bambwiye yuko ntabasuhuza, reka mbanze mbasuhuze. Abantu batuye muri Espagne, abantu batuye mu Butaliyani, abantu batuye mu Bwongereza, abantu batuye mu Bufaransa, abantu batuye muri Czech Republic, abantu batuye mu Suwisi, abantu batuye muri Denmark, ahangaha za Sweden cyangwa se abantu batuye muri Swede, abantu batuye muri Polonye, abantu batuye muri Luxembourg, mbabwira ngo jambo sana kandi namwe amahoro y'Imana bane namwe mwese mu mirimo yose muri Imana ibahezagire. Tujya muri states zigiye zitandukanye, ubwo twamara wabyumva twageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuza mushuti wanjye bita Pauline nkubwira ati jambo sana rwose kunkurikirana iby'agaciro, ndetse n'abagenzi bawe baba mu bana muri Tennessee, mbabwira ngo muri Imana bane namwe, abantu bari za Michigan, za Boston, abantu bari za Indiana, abantu bari za Philadelphia, abantu bari za Michigan, abantu bari za Los Angeles California, abantu bari za Maine, abantu bari za Texas, abantu bari za Los Angeles California, aho hose mbabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe muhaye muronke mu byo murimo byose. Tujya muri Canada, muri states zigiye zitandukanye, twavuga nka za Ottawa, za Montreal, za Quebec ndetse na za Alberta ndetse na Vancouver, tutayibagiye tubabwira ngo amahoro y'Imana abane namwe muhahe muronke. Ntuza n'umumama wanjye utuye muri Quebec bita Mama Riki, twaraburanye rwose, sinzi ahantu usigaye wibera, ariko nizere yuko umeze neza cyane, Imana ikikurinze. Tuza abantu bari muri Aziya, mu bihugu byo bitandukanye, twavuga nka za Singapore, twavuga nka za Thailand ndetse n'ahangaha muri za Indonesia, abantu bari muri za Russia, za China, za South Korea, ahangaha za Qatar, za Arabia Saudite, ndetse n'abantu batuye mu Buhinde ndetse na za Kazakhstan na Pakistan, abantu batuye rwose abantu batuye ahangaha muri za Iran nabo ndabasuhuje rwose, mbabwira ngo assalamu alaikum warahe wa muturahi wa barakato. Abantu bo muri Australia ntabwo nabibagiye, ariko nsorezaho mbabwira ngo namwe muhahe muronke. Nyaboneka kambanze fate ku mazi. Ari umushuti wanjye utuye muri Amerika, yarambwiye ati n'ujye uri muravuga amakuru uzajye ubufite amazi imbere, kuko amazi ni ubuzima. Kuko yambajije ikibazo mfite mbwira ko yuko ndwara umutwe, ndambwira ati rero jye usoma ku mazi kugira ngo amakuru yaduhe neza 5/5. Ari nayo mpamvu mbanje kugira ngo mbanze tsume kuri aya mazi meza cyane. Ewe wanamba nateguye kugira ngo mbageze amakuru 5/5. Yes, katurambura amakuru yacu tudatinze. Reka duhere kuri aya makuru avuga yuko umugabo bita Sultani Makenga tayari yamaze kwahindura ibitekerezo. Ibi bigenza bite? Ni nyuma yuko abaze kwicara aritegereza asanga leta ya Kinshasa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kuba bamushuka. Uyu mugabo bamaze kuba bamushuka, bamwizeza yuko agomba kubahiriza amasezerano yasinywe hari Washington DC, ariko mu by'ukuri yicaye neza nabo bafatanyije basanga ku ruhande rwa M23 nibo bagomba kuba bayubahiriza bonyine, mu gihe leta ya Kinshasa bitayireba.
ndagwinjira eshatu mpamvu itayireba. Leta ya Kinshasa aka kanya M23 irimo irubahiriza amasezerano uko yanditse, ariko leta ya Kinshasa irimo iragumya kugaba ibitero. Ikindi ibice M23 ivuyemo FARDC irimo yitijyamo. Ikindi cya gatatu nibyo igezemo abaturage irimo irasangamo ntabwo irimo iraborohera. Ibyo niyo byaje kurakaza umugabo bita Sultani Makenga, ahita atanga itegeko rikomeye cyane mu gitondo cy'itariki ya 13 butari bwanacya. Mugeza wazarendo zazimo zirira imiceri zari zasahuye mu baturage hariya muri kano gace ka Ruvunge. M23 bagiye kubona ngo ba ibituyeho irangije gukorera ikintu bitagacya iragaruka. Nyamara mu by'ukuri wazarendo zari zatanze amakuru kuri FARDC yuko M23 itigeze ijya kure, ahubwo imiracungira ibikorwa abantu bose bagenda bakora nyuma yuko bageze muri tuno duce M23 yageze. Mbaza ngo M23 nyuma yuko yinjiye muri kano gace ka Ruvunge yakoze ibiki? Ahangaha bivuga yuko yaje kubikigarura mu buryo bworoshye, kubera ko ari za wazarendo zari zihari zamaze kuba zihaga imiceri, zihagira imisururu, zanyweye ibigage by'abaturage, zasahuye, zagize ibiki byose, zariye inkoko z'abaturage ndetse n'ihene. Nta kintu babitayeho, baje kuba bafata gitumo bagenda babaturitsa abana bawe bazanye imbunda zihose irensa, bajya kubona agace kose kamaze kwigarurirwa. FARDC yagiye gukangusanga M23 yamaze kuba kano gace kigarura. Ikindi gikurikiyeho uwo bita Sultani Makenga yabahaye itegeko babwira yuko nta munota wo guhagarara bafite, bagomba guhita berekeza no mu kagace ka Kabunambo kugira ngo bashake uburyo ki bakigarurira. Aka kanya tuvugana byamaze kugaragara yuko uyu mugabo yaje kubavumbura amayeri ari hagati y'umugabo bita Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Congo, ndetse na Donald Trump, perezida w'igihugu cya Amerika. Aba bombi baje kuba bamukina bamubwira yuko arimo arubahiriza amasezerano basinyiye i Washington DC, ariko mu by'ukuri agiye kurasanga ni kuri side imwe barimo barayubahiriza, ahandi ho ntago bibareba. Ni nabyo byaje kuba cyane yuko yaje guhita ategeka abasirikare mu iki gitondo baza kuba berekeza muri kano gace ka Ruvunge, baza kuba bahita bagenda bivurunga cyangwa se bagenda bakora icyo bita umuvundo, bakurasa ikintu bita za wazarendo zari muri kano gace. Binavuga yuko izi wazarendo zamaze kuba zihabwa itegeko na FARDC yuko zigomba kuva muri kano gace, ariko zari zarabyanze. None aka kanya tuvugana zamaze kuba zikata itike izerekeza iwabo wa Satani, cyane yuko bara ntago bajya mu ijuru. Buri ikintu bita wazarenda kenshi na kenshi zigizwe n'abana b'ababyeyi basize bakoze genocide hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tubise yuko za wazarendo nyinshi n'urubyiruko barabonye benshi nta nubwo baba bambaye uniform, babahetse imbunda, ubona ari umuntu udafite icyerekezo nyine umeze nk'umusazi nyine, kurya umuntu wese ahuye nawe yarasa yakararika. Urumva rero uko ibi bintu abantu bameze gutyo nta bwenge baba bafite, cyane yuko abenshi n'abana bababyeyi babazwa mu mutwe FDLR, noneho bavuka bakiyomora bakajya muri za wazarendo. Urumva n'ubundi niba abantu bagenda baravukanye ingengabitekerezo mbi cyane, bacengezwamo n'ababyeyi babo kugira ngo bakure bafite urwango rukomeye cyane. Urumva uwo muntu ntago mwakurana cyangwa se ntago mwakorana neza cyane, kubera ko niba umuntu avuka mwigisha yuko agomba kwanga mugenzi we, urumva icyo kintu aba ari ikintu gikomeye cyane. Ngaho nguko rero itegeko ryamaze kuba ritangwa na Sultani Makenga, aza kuba hindura ibitekerezo, aza kuba asanga imikino yakinwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kuba itayivamo. Reka twekeze muri kano gace muri tuno duce Plaine de Ruzizi ndetse na Sange ndetse na Kabunambo. Utu duce M23 nyuma yuko ituvuyemo, FARDC, wazarendo, FDLR, aba P5 bose bamaze kuba biraramo, batangiye kugenda bica abaturage. Muri iki gitondo cy'itariki ya 13 nibwo bamaze kugaragara abaturage bamaze kwicwa bageze kuri 4. Ibi bibaye nyuma yuko M23 yemeye kuba yavamo, ariko ibwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uyuko nihagaragara umuturage ntumwe wicwa yishwe na FARDC ndetse na wazarendo izahita isubiramo itiruwisa uburenganzira, cyane yuko nabitanye mu makuru maze kubageza aka kanya. Abaturage bageze kuri 4 bamaze kuba bicwa muri kano gace ka Plaine de Ruzizi ndetse no mu bice bya Sange. Bivuga yuko ahangaha ari za wazarendo zagiye gusahura, none abaturage barazangira, cyane yuko abangaba bari bamenyeye ko bakorana na M23, kandi M23 ntigisahura, niyo kurwana n'umwanzi n'umusirikare watojwe umusivili kamureka ahubwo ikamusigasirira umutekano. Ibi ngibi nibyo byaje kuba biba bigaragara yuko mu mahanga cyangwa se mu ijisho ry'amahanga yuko bakoze ikosa rikomeye ryo kubwira M23 ngo ive muri turadusi cyangwa se iturekure. Ariko ikintu nshaka kubabwira nuko M23 itari kure, iri mu birometero 75 yategetse mu masezerano yasinyiwe hariya i Washington DC mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi turabiheraho kuziye mpamvu amane afate kuri y'amazi mugenzi wanjye hambwiye.
nuko abangaba n'ubundi M23 kiva muri bino bice mwabonye ukuntu FARDC bayakiri abana bari bayisasiye ibitenge kugira ngo byibuza twabyita ngo ni nko guhakwa kugira ngo babereke yuko babitayeho bataza ngo babamare, ariko n'ubundi byatangiye gufata ubusa. za Wazalendo nta mikino zifite, abarundi nta mikino bafite, barimo baragenda bakora nyete y'umuntu wese waba agize aho ahuriye na M23 noneho bakamujunjuramo bakagenda bakamwica akagaruka, cyangwa se bene wabo bakamubona yabaye amaze kuba umurambo. Ibi ngibi nyamwe munyumviye yuko ahangaha leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi bafatanyije n'iyi mitwe twaje intwaro cyangwa se amabandi bose za Wazalendo za P5 za FDL aba bose bafatanyije n'igisirikare cyangwa ndetse n'icya Tanzania, abose bamaze kugera babagenda birara mu baturage batangira kubica. Reka tubango twerekeze tudatinde kwekeza ahangaha ku Burundi kuri FARDC ndetse n'u Burundi bagabye igitero gikomeye hano mu Minembwe. Ahangaha mu Minembwe ibi babikoze nyuma yuko M23 irimo iragegeza kugenda yubahiriza amasezerano yahariya ndetse n'igitutu cya Amerika. Ariko nimumbwire niba abangaba bamaze kuba basumira drone zigeze kuri 3 zikagenda zikitura ku rusengero rwarimo rasengeramo abanyamurenge. Tubitse yuko buriya ubwoko bw'abanyamurenge ni abantu bakunda kwegerana n'Imana cyane, ni abantu bakunda gusenga cyane, ni abantu bakunda gusirimba. Murabizi ko aribo bazanye gusirimba. Urumva rero yuko abangaba rwose bahuye n'uruva gusenya ni nyuma yuko FARDC Wazalendo ndetse n'abarundi bagerageje gusenya ibirindo bikomeye byatwirwano ndetse na M23 biherereye hara mu Minembwe. None ibi ngibi byabereye muri kano gace bita Irundu. Muri kano gace ka Irundu urusengero rwasengerwagamo abakristo b'abanyamurenge rwaje kwa rwatakwa na drone zikomeye cyane, ariko kubw'amahirwe nuko izi drone zaje kuba zibituraho barimo barasohoka. Ariko ahangaha haje kuba hagwa abaturage benshi cyane bari mu rusengero, abamwe basigayemo bivuga yuko urusengero rwaje kuba runashwanyuka. Ibi bikozwe n'iki na leta ya Kinshasa ndetse n'igisirikare cy'u Burundi na za Wazalendo na FDL bagenda bagaba ibitero umunsi ku munsi, kandi bari bara mu masezerano basinye yuko M23 nirekura bino bice bya Plaine d'Ruzizi ikarekura za Sangi ikarekura ahangaha ikakoza ahantu mu duce tugiye dutandukanye tundi batazongera kuba bakongera kwataka abaturage. None nyumvira igihe bavuye makanya gatoya bahise bagaba igitero gikomeye hano mu Minembwe mu kano gace ka Irundu, aho abaturage baje kuba bahasiga ubuzima, bamwe barakomereka. Inkomere ni nyinshi muri kiriya gice kibarizwamo insengero z'abanyamurenge basengeramo. Namwe mu nyumvire leta ya Kinshasa ibintu irakora. Twagiye tubibabwira inshuro nyinshi M23 itakambira amahanga, ariko n'ubundi ni nko gutakambira umuntu wakwimye cyangwa se uwakwimye. Urumva ni nkuko byabaje kuba biba leta Kinshasa ikomeza kugenda yica abaturage. Mwabonye ibintu yakoze mu Shaki, mubone ibintu yakoze muri teritwari ya Masisi, igenda yica abaturage mu byo bagiye butandukanye, ariko M23 yatabaza yababwira bakanga kuyumva. Ngaye nguko rero aka kanya tugara dutegereje ikintu uwo bita Sultani Makenga ndetse n'umuvugizi wa M23 bita Lawrence Kanyuka baza gutangaza kuri gite. Ese baraza gusubiza, ese baraza guhita bajya mu bice barekuye? Turaza kubagezaho mu makuru ataha. Reka twihute ahubwo dukubita tubangura tujye ahangaha kuri FARDC yatangiye kugenda deploying ingabo zigiye zitandukanye muri teritwari 3 nje nkababwira. Harimo teritwari ya Rubero, harimo teritwari ya Warikare ndetse na teritwari ya Masisi. Ibi ndabuvugiriye impamvu nyuma yuko arimo acurirwa umugambi Kisangani wo kuba bareba uburyo ki baka M23 uno mpaka Kamanyura ndetse bakayaka Bukavu ndetse na Goma, batangiye kugenda badeploying ingabo muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Warikare, muri teritwari ya Rubero. Izi ni teritwari zikikije no mujyi, cyane muri teritwari ya Masisi hamaje kuba hagera amadrone ajya akomeye, hazanwa special force y'abahibu y'igisirikare cya FARDC ndetse hazanwa n'abandi bafatanye ubwo n'abarundi nabo batangiye kugenda bongera ingabo kugira ngo bagerageze uburyo ki bazajya bagenda bagaba ibitero biboroheye muri imisozi yegereye umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Bivuga yuko bashaka kino kibuga cya Kavumu kongera kukigabaho igitero gikomeye cyane ndetse n'ikibuga cy'indege cya Goma. Ibi bibaye nyuma yuko umugaba mukuru w'ingabo za Kongo bita General Mbanza ndetse na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo bafatanyije batangaje amagambo akomeye avuga yuko amatora yo mu gihugu cya Kongo azaba umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu ndetse n'imijyi yose n'ahantu hose M23 igenzura yaramaze kwigarurwa n'igisirikare cya leta cyangwa se na FARDC. Ibi nibyo byaje kuba bitangira imyiteguro yatangiye
ubwo umugabo wita Sultani Makenga nawe arabyumva, ubwo ndamuburiye yabategura ingabo ze kugira ngo abashe kuba yahangana na bino bitero. ubu aka tugana muri Masisi harimo harajyaho ikintu bita imbunda zikomeye cyane, imbunda zirasa mu birometero bya kure, harimo harajyaho drone, harimo harajyaho abasirikare ba special force barimo barabongera ku rwego rukomeye cyane. muri Walikale nuko naho ibyo barimo barakora muri Masisi nibyo barimo barakora ahanga muri teritwari ya Masisi, ndetse na Rubero batangiye kujyanayo ingabo, aho bivuga yuko bagomba kuba banoza neza umugambi wo gushaka uburyo ki bigarurira uno mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu ndetse n'ibice byose, bagafungura n'uriya mupaka wa Kamanyora kugira ngo abarundi babone uko binjiza ingabo hano mu gihugu cya Kongo. Reka tongo twerekeze ahangaha kuri itangazo cyangwa se ku makuru aturukana muri M23 indani, avuga yuko M23 mu minsi y'imbere ishobora kuba yakora impinduka cyangwa se hagomba kuzabamo impinduka zikomeye cyane. Ibi ngibi aya makuru dutuzanye arizewe neza cyane. Umugaba mukuru w'ingabo za M23 bita Sultani Makenga yamaze kubona yuko ahangaha hakenewe impinduka zikomeye. Ni nyuma yuko hagiye havugamo ubugambanyi bukomeye cyane, vuga yuko harimo abakorana na leta ya Kinshasa barimo bagenda batanga amakuru y'aho abasirikare cyangwa se abayobozi bakuru ba M23 bajya. Ni nabyo birimo biratera kuba ubona M23 igabwa ibitero bikomeye cyane. Bivuga yuko muri departement y'ubutasi iyoborwa n'umugabo bita Colonel Imani Nzenzi ashobora guhindurwa hakajyaho undi, noneho uyu nawe agahabwa imirimo mishyashya. Ibi ngibi tuzabibagezaho umunsi bizaba byakozwe, ariko aya makuru yarahari kandi yasohotse. Muri departement cyangwa se umugaba mukuru wungirije wa M23 wo bita General Byamungu, uyu nawe ashobora kuba yahindurwa, noneho hakajyaho undi mushyashya, uyu nawe akaba yahabwa inshingano. Aya mavugurura mashya ya M23 ajyanye neza n'icyerekezo M23 irimo irajyamo nyuma yuko Colonel Nanga atangaje amagambo akomeye avuga yuko cyangwa se aburira uwo bita Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yuko ingumo ye yarangiye, agomba gushaka uburyo cyangwa azahunga munsi bizaba byakomeye. Ni nako bimo biragenda bigenda. Bivuga yuko mu minsi imbere muzabona abangaba bamaze kuba bahindurwa hakajyaho abandi bashyashya baza gutanga amaraso mashyashya kugira ngo babone uko bavugurura M23 biboneye, cyangwa se M23 ifite umuvuduko uhambaye cyane. Ibindi bizasoka kuri inkunza bigezeho 5 kuri 5. Ahubwo reka tujya ahangaha tunasoza amakuru yacu, tujya ahangaha ku nkuru ivuga yuko uwo bita Neva noneho yaje kwerura ashinze u Rwanda kumugaragara yuko ari rwo rushaka kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Ibi yabivugiye muki? Ibi yabivugiye ubwo yakoranaga ikiganiro n'umunyamakuru mwa Jeune Afrique, aho bari bamubajije icyerekezo cy'u Burundi ndetse naho kimo kiragana. Avuga yuko igihugu cy'u Burundi cyugarijwe, igihugu cy'u Burundi kitema kirahumeka, nkabe nka perezida atajyama adasinzira bitewe nuko ngo igihugu cy'u Rwanda gishaka kuba cyatera igihugu cy'u Burundi. Urumva noneho arabihinduye nyuma y'umugambi ukomeye cyane uyu mugabo afitanye n'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Bubiligi, aricyo mastermind afitanye n'igihugu cya Kongo, afitanye n'igihugu cya Tanzania, afitanye n'igihugu cya Angola ndetse n'igihugu cya South Africa. Binavuga yuko uyu nguyu arimo aragenda pushingwa na ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Bubiligi bita Terasi Nahiraje, ari ubishyushyemo cyane, urimo aragenda upushinga uyu muhungu bita Jarika Habyarimana wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'uwo bita Kayumba Nyamwasa. Bose bivuga yuko barimo baragenda bakoreye injondo mu gihugu cy'u Burundi, aho biteguye isaha kuba bategura umugambi wo kuba batera igihugu cy'u Rwanda bagahungabanya ubusugire ndetse n'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero yaje kujya imbere arabinyumuza, ahubwo abihinduramo yuko u Rwanda rwo rushaka gutera igihugu cy'u Burundi. Yaje kubatanga ingero zigiye zitandukanye, avuga yuko umutwe wa Red Tabara ukorera mu burasirazuba bwa Kongo, uyu mutwe tubitse yuko washinze muri 2011. Namwe munyumve ubwo aka kanya RDF yashinjije yuko itera uyu mutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwa leta y'u Burundi, ngo ni nabyo bituma yaje kongeraho agenda avuga amagambo akomeye avuga yuko na M23 ikorana n'u Rwanda, kandi yuko impamvu bafunze imipaka y'u Rwanda nuko M23 nayo ngari gisika cya RDF yategeye atangamo ibintu byinshi. Ariko wareba ugasanga uyu mugabo nta kindi ashaka gufata abaturage b'igihugu cy'u Burundi akabateranya n'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo umunsi ibi ngibi bizaba byabaye bazaba bari mu mugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda azabone ko arimo ararwanira abaturage, kandi mu by'ukuri uyu mugabo arimo arirwanira ku giti cye. Njye mbibutse yuko umugabo bita Neva yirebaho ku giti cye, nta wundi muntu aba ahangayikishijwe nawe.
ubyangu byemere urebe ibintu bimwe birabera mu Burundi nyuma yuko abijeje yuko azabazanira essence ndetse na gaze. Ibi bihashize imyaka 7 ibi bintu yarabisinyiye mbere yuko arahira kuyobora igihugu cy'u Burundi. Yavuze yuko azavana 25% bya peteroli yinjiraga mu Burundi akayigeza kuri 70%. Ibyo bintu niyo waba uri Yesu ntabwo wanabikora. Uretse umugabo umwe wabikora wenyine ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, ukunda abaturage be, ukunda cyangwa se uharaniye iterambere ry'abaturage be b'igihugu cy'u Rwanda, namutera salute. Ibi ngibi uyu mugabo yaje kuba agenda atanga ingero zigiye zitandukanye aho yagiye ashinze igihugu cy'u Rwanda cy'uko gitera inkunga uyu mutwe wa Red Tabara, bivuga yuko ufite umugambi mubi wo kubajya guhunganya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ariko tubyibutse yuko abagize Red Tabara aba bose ni abantu batumvikana na leta y'u Burundi bitewe n'ibyo bakora. Ni ahantu ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda bahuriye n'umutwe wa Red Tabara ndetse na M23. Ibi bintu Burundi bwatangiye kugenda bushyira mu matwi abantu bagiye batandukanye, bugenda buvanga, bugenda bushaka uburyo ki bwakongera gusabira ibihano igihugu cy'u Rwanda mu bice bigiye bitandukanye. Mwabonye uburyo ki leta ya Kinshasa yagiye ivuza induru ndetse ifatanyije na leta y'u Burundi, bituma leta zunze ubumwe za Amerika zigenda zifatira ibihano bamwe mu bayobozi b'igisirikare cy'u Rwanda ndetse na bamwe mu bayobozi b'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byagiye biba nta kindi rero abangaba bagenda bakora uretse kugenda bakomatanyiriza igihugu cy'u Rwanda kugira ngo gihanwe mu bice bigiye bitandukanye. Mwabonye ejo bundi delegation nini cyane ya hano muri Kinshasa igenda igahaguruka ikajya gusaba umuryango w'ibihugu by'Iburayi kugira ngo uhane igihugu cy'u Rwanda nikizongeye gucuruza amabuye y'agaciro mu masosiyete amwe n'amwe mu bihugu by'Iburayi, babifashijwemo n'igihugu cy'u Bubiligi nacyo kiri mu mugambi umwe n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bazahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Urumva rero ko uyu mugabo ibintu by'ibinyoma bye bihagarike, ahubwo ashakira iterambere abaturage be, ashaka uburyo abaturage be babaho nabi, bivuga yuko bishwe n'inzara bikomeye cyane. Ikindi yaje kubagaruka avuga yuko impamvu bafunze imipaka ari uko ngo ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zari zifite umugambi wo kuba zahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Urumva abihinduyemo mu gihe ikindi yagarutse bamaje mu ati se we ko wafashe ingabo zawe ukagenda ukazikirara mu Kirundo hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda byagenze bite? Aravuga ati ziriyanga impamvu naziyarunze ati niteguye isaha ku isaha yuko igihugu cy'u Rwanda cyantera. Nyumvire ahubwo abihinduyemo yuko ahubwo impamvu ari makinga bahara mu Kirundo imbere y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda ari uko we nabo bafatanyije bose abaje ari Habyarimana Kayumba Nyamwasa aba bandi yande bose ababijya aba Tanzania Abafaransa bose Abanyangora Abanyatanzania bose ndetse na South Africa bose bari mu mugambi wo gucura cyangwa se bari bacura umugambi wo kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo ubinjire ngo baze bakureho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ariko se muzabigeraho ntabyo izo ni inzuzi, ni nko kurota uri mu ndege cyangwa se urota uhanuka mu giti. Yes, amakuru nari mbafitiye ayo ngo kambabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe ndetse n'ibyo murakora byose Imana ibaheremo umugisha. Abantu babazindutse bajya mu kazi mu bihugu bigiye bitandukanye mu migabane igiye itandukanye, mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe. Nyaboneka kwanda like pepe mukandira like kugira ngo YouTube iduhere recommendation amakuru yacu abashe kugera kure, ukore subscribe kandi no kunzojya kugira ngo update zaze kujyaho 5 kuri 5 uko kandi comment ndetse na share nabyo ntubyibagirwe kugira ngo uzajye ukurikirana amakuru yizewe kandi amakuru meza kuri Chris Empire. Kamubwiye ngo mugire igitondo cyiza kandi amahoro y'Imana bane namwe. Ciao ciao nakagaruka.